بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اذا جوز الفقیر ای دنیائے باروا وشگیں کہ ما امب اتران اے شہر من ارمان وزی واپارے کہ وصل گفتگاں بازار نیکیاں ہی کمائن ہند ہمیں ارمان شما ہمیں کما نیکی چھ ہوتا جو ہے کار چھ دو ارمان منا ارمان وری واپارے پا وصل گفتگاں بازار دمی عالمہ وندارے پاؤزے لکھوں کتارے سوراں اندرا ابھارے موتا مدلا گرارے موتا سموشنا موت سر چکا جکری ہر وقت موتا مدلا گرارے اولی واجہ پجھارے بار بازے تھوڑواں بوتارے عرشی آکھیں سپارے وشیں کے سواں درگوارے عرشی آکھیں سپارے قرآن پاک وشیں کے سواں درگوارے. سبحان اللہ. پڑھو گندی چکر لذت قرآن پاک پڑھا اور اشکر اور نصیحت حاصل کرنے واسطہ یا مزائیں انسان مسلمان واسطہ یا مزائیں نصیحت حاصل کرنے واسطہ یا عبرت حاصل کرنے واسطہ یا مزائیں مدد دے. اگر قرآن پاک کا پڑھ والا سمجھی قرآن پڑھی تا عرشیات کریں سپارے وشیں کے سواں درگوارے دھاڑوئے جنیں آوارے دے مسورتو جھنسارے دلاما اندری ویچارے تا دلا کمڑو سوچا کھاں اللہ سے چکر طرح تھا نمونہ پیدا کدا چکر طرح سونا کدا. سبحان اللہ. تھان کا طرح صورت دا تھی دل ماں اندری ویچارے ساہ تھا رنگ آسارے تک ساہ تھان گا آسان گا گو آسیش برے او کھارے چمے دادگا دیدارے. اللہ قدرت نصیحت رہا کہ چب اللہ سے یہ تر کے لے بتا فرمائے گا چمے دادگا دیدارے گندو خامو اسرارے چرو خیزواں حالوارے گوش اشکنو گفتارے ہوش و عقل ویچارے. اگر چی اسے سوچا کھنے عقل استعمال کھنے تا اے دے تھوڑواں بھوتارے تاکہ جوائیں جا موا سنگارے مسکو اتراں آتارے لنگیو کواں بارے. اور جسم انسان ہے جسمانی طور بیان کرنے ہیں کہ تانگا جوانی پر جام و سنگار ہے مسکو اتراں خوشبو لائے اڑا سربراہ تان کے پوشاکاں لنگی و کواہاں بارے جوائیں پوشاکاں اور ہتھیاراں زہم و تھوپ کا ہتھیار ہے. لنگی و کواہاں بارے زہم و تھوپ کو ہتھیار ہے سرداں چوٹواں گلزارے شہد و شکلو شیروارے سایانی سرا ساسارے. سبحان اللہ. اللہ سے وہ یک سکھیا کنے سے بڑا ماں سام نشتی ہے نا کارا دومی مردوں کھنگا عزیز رشتہ دار نوکر چاکر رب تعالیٰ ہم یہ خوش خدا کہاں ساں ہی سرا نشتی ہیں. اگر رو تو گاڑیاں نہیں چکیں نیندی تو اے سی نہیں اندرا اور ساں ہی اندرا شکر آکھاں انسان. اللہ سے قرآن اللہ ان الانسان لظلوم کفار. انسان مزائیں نا شکرانی ادادے میں رکھیں کہ سایانی سرا سا سارے
खट्टे गूंगले मां खारे सोरे फादगां थी धारे जंदरी दाधगे औजारे चक्का डोहरे पतारे तवे बोफा जो पोशाका कदे निश्ते ने वास्ता ही चक्का डोहरे पतारे गुर्जा निश्तो गिरनारे शोए नौकरा शाकारे रोम्बो खनो खंकारे चीए के वजूद आसारे चीए के समझे सोचा करे त ए दे थोरवा बोतारे सुभान अल्लाह कसे हाक में सौ सारे कसे मां फकीरी लहरे कसे उजड़ो आंधारे कसे मोमनी पचारे कसे मां दुनियाई तारे हर का मां वधी मिकदारे शुद्धा चिकरा उशमारे त वज आलमा लेगारे वधारे घटि क़िस्म त वस सोचा कर त ती अचे कुझु त वतान खां चिकन मां गुनाहगार मां दुनिया हिसाब रखनो वरी समा नेक मां चिकर बुराई करूंगा चिकर गुनाह चिकर मां लॾदी आऊं तौबा अस्तगफिरुल्लाह हाँ शुद्धा चिकरा उशमारे त वज आलमा लेगारे दागा हरदुना गिनारे छम्मा मां डिगारा दारे रोशे गुआ कबी सरकार हकी हाकम दरबार पेशा फूल भी इजहार नेकी ओ बदे किरदार छम्मा चोरगामी ग्वारे और गे पल्लव पेदार जो आसान गरीब ऐबदार हेल कल्ब आधार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम